awak tak balik eke anak liek lah tak enda anak jo dia. Ya dan togan jo jangan bagi laki kenyok. Apa ya Mi? Apa nang Mi baca ru? Kau menantu kiro. Beti kalau mau deko anak kau yo ladak nanti angan den. Badan nanti angan den. Anak kita disosok gada mak kau mau dituru kan? Kan jadi anak wak. Kurang den kamak kau leh. Jela panik dan jadi kalau mau deko kau. Alo le udah Umi dah masuk hati udah Umi lu malu aja lah udah jual tua. Ada bisa masuk hati juga udah kalau udah mau masuk hati diper udah sudah seteru udah copek su. Iya ada kemasukan hatinya kau. Kurang den kenyo leh. Kurang den nak do kenyo saudara. Nah, aku pulang kojo yo kojo boy dene. Ada goreng teriru. Kok goreng ubi, goreng pisang. Goreng kami mau nggak mau dia yang nyobanya kau rumah. Udah aja lagi udah mau udah kini sabar apa banyak udah kini dah. Dah mau itu juga udah mau lah Umi dah orang tua kita nonton tuh le dah. Tua kita besok. Iya kalau lama iya panik dan coba lah kau aja mak karo Umi karo. Dia lah panik lo dan. Biar awak aja bekoi. Cu, pinggan kenyak nak. Gua mau buat sambal buat. Halonya mak kau. Lupa ya awak tadi beti ngecek kau dada. Sambal ya Umi yang buat sama buat sekolah deh ya. Ma bujang anak awak deh bujang. Angan tombos perlu bos kamu bagian. De tuan ba alok ke leri tuan salam bo ambo muncung-muncung ka cucu tadi kilo menantu sedang rumah ba ke gambo le tuan nama lu ambo mencolik menantu dulu. Kayak sujo kecek dan belakang sulang 2 kali dia ngecek kau ada masalah menantu ukuran telingo dan ngejo ukuran mato coli aja kan batunya rendah kok mama ngecek siang bo ba ke le mama namandang ngecek malam mana mendongan kan batunya rendah atau bahannya kau ini lede ni ba ke gambo le tu dalam malu ambo gambo le di sambal tadi tu ko ambo sudah dia tu menantu nak lagi wakot le tapuat ti menantu dulu. Dulu ada kecil kayak kau batingka nak menantu kita jangan soto aja kau kan batu kita lah masih sogang kan batu ya nak Iyo tu nala salam bo ba ke le. Be, adik sakodang iko nak tak ada nak kodang ko iko le nak kan gian ko. Siapa nama gian tadi? Ampa. Assalamualaikum. Kak. Mana Kak? Yo. Le Kak, mengakak di siku Kak. Iten padi di sawah labi de ungge Kak. Iko kilo ungge siku juga Kak di siku. Ade. Pas selesai aku Kak. Kak, bogi lambung Kak. Iya. Salah penyompai nambo tadi boge Kak. Padi Kak dek labi dek ungge nomwe. Jadi kini mboyo balik ambo luka ambo kapai menggogo balik Kak. Iya lama sampai menggogo sedeko. Ya Pak Jakak lah padi Kak. Jole ambo lah menyampaikan ambo boy luka. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Cinta. Oh, Kak Cinta. Yo. Nah, kakak dia ibu tadong nggak mau ke bawah Kak. Ambo salah mengecek tadi. Awak kamu jadi cucu. Kiro lalalai tabaco. Kiro tadongan do di menantu. Tu lakon bongnya ambo dek laki ambo cocan. Tu dah baale do. Dah baale. Olaman. Olale duka. Olale duka. Terima kasih. Ayo lari duka.